Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay basa ti Proverbio Kapitulo 15, versikulo 21. Naragsak dagiti nangnang iti minamaag nga aramid da, ngam ti masirib nalintag ti dalan na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Bakay, asino di kadwa ni Melchor ije silid na? Girlfriend na ka no. Ne, sa dinayam amo kada tayo akabalay na. Ay, Jackman amo iti dayta a Melchor. Tagaano ka no jay babae? Jack amo Itana matla nga inyawid dito. Italay nga nang yawid iti babae jay buridok mo Bayam, tapno mga sawa mo ton. Ang pilyon na kumamot at asawain na. Saan atay kompormiladitan? Nang, amok kada kayo ni Sharon. Nobya? Tagaano ka, balasang ko. Ijay San Agustin, nana. Nay, ado ti kabagyan mi ijay. Love. Aramanam da ito inluto ni nanang nga adobo. Specialty na da ita. Uwan balasang ko, ramanam. Tatang, nanang, agkasar kamin ko ni Sharon. Ay, Ah, amamuyo ka din naimbag titunggal maysa. Makabulan kami pa ilang agayan ayat nanang. ay na, diyo ko maapuraan. Nasaysaya at matlaang, no maamuyo ang naimbag ti tunggal maysa. At daan kami ni ti usto nga edad, tatang. Isong agasawa kamin. Nakigtutak, Melchor. Nangasawa ka mo't gaya man ngam, jak pa'y nadamag. Ras nga rod, pare. Taga San Agustin gayam tinasawam. Wen, Pasensya kan pare Saan ka naka-attender iti kasar mo? Tadak mo't kami ni Manila. okay lang. Sikanto lang ti may sa aninong no aganak ni Sharon. Ada na ya. Nagbita. Talaga nasiglat ka, pare. Melchor, apay anya ter aramidon na di asawam. Nay, apay nanang. Di namot banbantayan di anak yo. Dandanin natin nag. Anya? Imbag ko nam talimaba sa kidya balayo. Gaw-gaw aton na di ay ayam na, tanatin nag. Ay kasano no jak nakita. Unay mo ni Sharon. Anya ayat aramidon na, tadi na pa'y masango abantayan di anak yo. Ay na, among mare, jay anak ti opisyal tayo diti barangay. Nakitaray. Aya, Di la mabain. Bakbakatan ngam nakitaray kit din. kat anyangay nga ron. Un gayam, ado ka di pa'y tikutok, mare. Ay, nagadupay sige, agtugaw ka lata, takutuan ka. Mapanak ko magluton. Nasapa pa'y laeng. Danag mo na ya. Agistoryata pa'y dito Mangankan ko na. Di kag sangit, bautan ka na'y. Kasano asaan nga agsangit? Kat kastama ti panagsasaom. Si Kanti mang pakan. Apay ay ngamin nga apura ka. Mangrugin di telenovela. Ganda ni pa'y kanon natin nagti anak mo. Kasano ko maamatin ng katbanbantayak man. Day takat nga ron. Di mo mabantayan day ta anak mo tag malmalem ka makichismismis. Nagadulakat a reklamo mo na ya. Kasla da ito'y balay. Nakawarwara. Sumangpuetak, saan ka pa nakaluto? Ay, nagado a reklamom. No kayat mo, si Kanti agyan dito'y balay. Talaga kasta ti adda asawa na, pare. Medyo adarigrigat na.
Awan sa payan ti aldaw at di kam agsubang ka ni Sharon. Sikaman ngamin. Apay ngamin na nagapura ka ng asawa. Nakapili ka ko maitinasay-saya at kan responsable no di ka nagapura. Ay, wan nga rod. Nakasarsara ka maya iti dayta a babae. Madamag ko lang Ije video yan. Anya? Inawat ko amin na palabas na pare. Tayo ayatak. Kanti amok. Agbaliw. Ay, daytan tirigat na, pare. Apay nga agsangsangit ni Buyet. Basol mo. Anya? Awan igatang ko iti gatas na. Ne, intad ko amin kan katisweldo ka. Kurang. Tanagbayad ak iti kuryente kas kadadanom. Isong awanan tinabati. Impamuspusam ko man Di gatas na? Anyat sirbi na asikati na. No baybay amat ngagsangsangit ti anak mo. Binaot ko. Iso ang nagsangit. Anya? Ingka pasardengan no kayat mo. Apay day tayo supsupot mo abagas bakay. Inakman itad ka da Melchor. Awan ka no ti kananda. Anya? Ay na, miserable ti biyagda. Jakman amo no apay. Ay na. No nasinupla ko mati asawa na, awan ko mati parikaw. Ay kasano? No inyawatan ni Melchor ti sweldo na, kompormi mo ti pangigat-gatangan na. Ay, apaw. Nakasarak ni Melchor iti problema na lakay. Kurang ti diskarte day tanasarakan na nga asawa na. Amo mare, nauma akon. Nakaumaamat. Kinilakay ko. Anya? Nagbasi ti sweldo na. Jak magatang ti kayat ko. Anya ngamin ayat ti kayat mo, mare. Ay kat syempre, daytay agsida ak kumamot iti naimas. O kitaam, nagkutong akon. Ano samon Sa anak amakanos. Isong adda plano. Anya day ta plano? Inak agtrabaho. Ijay. Manila. Sino nga tagaw awer ka ni Buyet no mapan ka di Manila? Ninanang mo pa'y lang Di mo ipilit ti kayat mo. Pagsaritaan tapay da ito Total, naibagakmat kan. Iso amayat ka man nuwan no saan. Talaga amapana. Pagyanam nga ijay. Siyempre, ijay ayan daantik. Ado ti kakabagyak ijay Manila. Sa anak amayaw awan ijay. Agbiyahe akon inton bigat. Adda inutang ko apamasahe. Iso asaan amasapol nga ikanak. Papanan ni Sharon? Nakitak mo da naglugan iti bas? Ijay Manila pare. Nagbakasyon. Mapan ka no agbirok iti trabaho na. Anya? Diyak ko mapalubusan. Impilit naman. Naturturay ngam iti sika. Awan nga rod. Anya ngay kano ti trabaho na ijay? Ken apay nga ijay Manila pa'y lang. Kasano nga'y Melchor? Talon a bulan, anapan ije Manila ni Sharon. Anya ngayon, ti madamag kan ko ana. Agtrab-trabaho ka no iti may sa pabrika nanang. Kaano nga agawid? Di na matimbaga. Ne, kasapulan nga agawid, anak ko. Kasano kayon nga'y apamilya na? Kasaritak tumanan nanang. Ado ti sulisog ije Manila. Amangan no saanan amalagip jay asawam ti agawid. Hello? Nagbayagmat na simong bat ka. Adda trabaho, Melchor. Apay ayang awag kang awag. Kumustahan ka mata? Kanayon nak akumustaan. Kat amom abisi Damagag laang no paano kang agawid. Sa anak kon nga agawid. Anya? Isumit lama ka pa stress ti agyan dita. Di ka kumamat agsaw iti kasta. Kasano ni Boyet? Kat anyang iti serbi ng adda ka nga amana. Apay, baybay am. Anya? Iso adi na kun namnamaan nga agawid pa Sharon? Jak kayaten ti agsubli dita. Nagrigat ti biyag dita. Iso adi na kun awawagan. Nalawag. At taka di madmadlaw mo ni Melchor baka. Anya dayta. Kanayo na maikulkulay. Amangan no ada problema na ken ni Sharon. Ne, anya nga'y.
Imbag anak ano asaanan nga agawid. Anya? Kaya't na siguron ati makisina. Nalabit, addan na birukan na anang isukatan na ken ni Melchor ijay Manila. Nagawid ni Sharon ijay San Agustin. Jack amo na ita. Di na imbagbagakan ka ah. Tamangan ka nung amin no surutam. Anya? Napan na inala dagiti daddo maagamit na ijay balayda. Ay, Addan san sa bali akadenden na ijay Manila. ha? Dayta ngamin tinasao na kanyak, idinaudya nagsarita kami. Kasta ka di. Wan. Kat, kumusta nga ni Boyet, pare? Di nakadisapsapulan ni nanang na. Gusto daytan, pare. Nagawid tan. Kaya't ko tagbartag pare. Kaya't ko malipatan ti problema nga impay da ije babae. Amok ka na sakit. Masapol nga awatam ti kinapudno. Ang babawi ka ng asawa ka ni Sharon. Katanyangay, at daditan. Gusto dagitimbagam kanya kidi. Arum ba nga jak nagapura. Ken pinilit tinasawak. Melchor, di kan samot ten sumsumrek iti trabaho medyo construction. Tatang, Di tan samot langan arak tas asikaswam anak ka. bayandak lang. Ay saan ang mabalin abaybay anda ka? Di mo kumamot dadaulan ti biyag mo Gapulahan iti dayjay asyaraw. Nasakit tinaramid na tatang. Pinanawan na kami latan ka ni Boyet. Anak ko, di ka mapukawan iti namnama. Barang no makapagpanunot ni Sharon kat agsubling tumatlaeng kada kayaw. Sharon, nagawid ka. Di mo ibagbaga ha. Ay, kunak no saan ka na makita? Di magasak lang dito'y balayo. Paapay, mare. Diyak kaya't ang makita ni Melchor. Si kakit di man. Nauma akon nga grigrigan. Apay, jay nasarakam ita. Baknang ka de. Wen, adda ka ba ilan na itibiyag? Ay, Sharon, tila ar-aramidam. Kasanon no makarma ka. Mamati ka dita? Ay na, siya, sa anak ang mamati. Amo mare, nauma akon nga agrigrigan. Kan may san, anya nga iti maaramida. No jakon ay ayatan ti asawa. Naskan nga ilintag tayo, dagiti biddot tayo. Tano agtultuloy ti madi nga aramid tayo. Da tayo matlaang ti madaksan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.